Evo za one koji se priključu po prvi puta ili možda nisu pratili jedno od ovih predavanja, moje ime je Ante Brešić-Mikulić, ja sam doktorant humanističkih znanosti, modul povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Daljnje predavanje vezano je uz nastavak na prethodna, samo s time što ćemo se u ovom predavanju i susresti s jednim manjim odabirom mladih umjetnika. Ono što uzimamo kao mlade umjetnike jest umjetnike unutar generacije mlađih umjetnika, što su osobe do 35. godine, znači svoje rane faze stvaralaštva, nakon čega slijedi zrela faza ili srednja faza, to su umjetnici od 35. do 65. godine života, nakon čega slijedi kasna faza gdje su osobe, znači od 65. godine pa sve do svog počinka, to je sve do svoje smrti, smatra se osobe starijom generacijom. Evo, ako bi mi mogli samo potvrditi, jer možete vidjeti prezentaciju pa ćemo krenuti dalje. Vidi se. Evo, zahvaljujem. Evo, možemo da napravim. Ono što treba važno reći za umjetnike mlađe generacije jest njihova aktivnost u izložbama i likovnim događajima na samoj sceni. Oni su znatno aktivni i po tome svakako predstavljaju jedno osvježenje u likovnoj umjetnosti. Sama produkcija i broj mladih umjetnika je uistinu velika i visoka i tu su aktivni u onome što bi mogli nazvati više manje središtima umjetnosti u Hrvatskoj, počevši naravno od Zagreba pa Split, Osijek, Rijeka, tu i Dubrovnik donekle možemo. Također kod mladih umjetnika valja napomenuti 3 okosnice. Prva, to su oni koji mogu samostalno živjeti od svog rada, to uključuje sve osobe koji imaju primarni izvor prihoda vezan uz svoje radove, bilo da se radi o prodaji ciklusnih radova, znači radova stvorenih za galerijsku aktivnost, ili o radova kao narudžbi ili radova koje proizvode uz same cikluse, time razdvajajući komercijalni aspekt od onog izlagačkog. Drugi aspekt jest onih koji povremeno rade, a to su osobe koje su najčešće zaposlene u nekoj drugoj struci. Primjerice, postoji jedan naziv u Hrvatskoj koji se naziva vikend umjetnik, a to je one osobe koja poradi primarnog posla koji nije vezan u samu umjetničku djelatnost. Svojim ciklusima, znači svom umjetničkom djelatnosti, bavi se najčešće tijekom vikenda, zbog čega je iskovan upravo taj naziv vikend umjetnika. Treće su one osobe koje možemo nazvati pasivnim umjetnicima. Pasivni umjetnici pripadaju onim umjetnicima koji naravno imaju umjetničko obrazovanje, imaju i umjetničke radove, no zbog određenih prilika u životu često su izuzetno pasivni i kod njih je karakteristika da primjerice bilo izložbe ili pak njihov značajniji rad viđa se jedanput unutar nekoliko godina, to jest ne uzima se jedanput unutar 2-3 godine, pošto postoje umjetnici koji poradi kompliciranosti svojih radova i ciklusa imaju svakih par godina izložbe, već osobe koje unutar 5 godina nemaju nikakvu veću ili značajniju likovnu aktivnost. Znači, to stavljamo u kategoriju pasivnih umjetnika. Također možemo uzeti i 2 značajnije kategorije. Jedno jest izlaganje pod mentorstvom, znači tijekom studija. To se ne uzima u toliko tako ozbiljnim radovima, već se gleda potencijal kod mladih umjetnika i ono što se naziva samostalni rad, kada praktički osoba završava akademiju i ulazi u svijet umjetnosti i tu je lišena bilo kakve vrste mentorstva i naravno to je ono što bi mogli u potpunosti nazvati samostalnim i likovnim radom i prezentacijom i življenjem. Stoga mladi umjetnici možda najčešće u svoj život kreću upravo kao vikend umjetnici, nakon čega dolazi do raščlambe u prvih nekoliko godina. Neki naprosto
uspijevaju živjeti od same umjetnosti, neki pak postaju pasivni umjetnici, a neki zbog zapošljavanja nastavljaju se baviti više tim vikend slikarstvom. To vikend slikarstvo nemojte uspoređivati sa hobizmom, jer umjetnik i dalje promišlja ozbiljno, no njegovi radovi su ograničeni zbog primarnog posla na slobodno vrijeme i tada se on posvećuje naravno samim slikarskim zahvatima koji su i ozbiljnije produkcije. Evo, u ovom prvom predavanju sam htio pripremiti negdje 40-ak radova različitih umjetnika te mlađe generacije, znači osoba do 35. godine, ako nekog sam stavio godinu dvije starije, moja isprika, naravno malo je teže pratiti datume rođenja, no otprilike u okvirnom ono što nazivamo osobe te mlađe generacije. Jedan od najpoznatijih kolega i svakako osobu koja ima jako plodonosno razdoblje jest Stipan Tadić. Prvo krenuvši, završio je u klasi profesora Zlatka Kauzlarića-Atača i kod njega je važno za napomenuti da se kreće kroz figurativan način promišljanja. I danas ću većinom se baviti osobama koje promišljaju kroz figurativan način slikanja, dok sutra ću vam priložiti također i druge znamenitije umjetnike kroz neke druge stilske izračaje, posebice kroz apstraktni vid umjetničkog stvaralaštva, no evo, konkretno sada se idemo baviti figurativnim umjetnicima. Stipan Tadić je zanimljiv po tome što se okušao nekoliko različitih stilsko-tematskih područja. Prvo krenuvši sa dosta ono što bi nazvali realističkim, uvijek graniči sa onim što nazivamo camp i ima odrednice neke, ali ne tolike utjecaja i neopopartističkog i tog ciničnog realizma, često uzimajući duhovitost i sarkazam kao način njegova komentiranja. Jedan od značajnijih njegovih ranijih ciklusa, znači za vrijeme njegova samostalnijeg ili kasnog mentorskog djelovanja, su ciklusi tih velikih glava koje možemo naravno samo trene u nešto je iskočilo, pa ću probati vratiti isti trenutak. Evo, jel možete vidjeti ponovno prezentaciju, samo bilo ko može potvrditi? Da. Evo, zahvaljujem. Gdje uzima te radove Chuck Close, kojeg ste mogli vidjeti u prvom predavanju, poznatog američkog slikara koji radi predimenzionirane formate ljudskih glava, najčešće svojih autoportreta. Stipan Tadić se u tome naravno pokušava okršati sa tim stilskim i tehničkim pristupom, gdje radi portrete, ako se ne varam, svoje uže obitelji. Ono što je vidljivo odmah kod toga, a to je slično isto bilo i kod Chucka, je korištenje rasterskog prebacivanja same projekcije iz fotografije u sliku. Tako možemo vidjeti još ostatke rastera koji evo na jedan zanimljiv način imaju taj suživot unutar same kompozicije slike, znači gdje mala odstupanja daju joj jednu zanimljivu dinamiku. Evo, možemo vidjeti još jedan prikaz. Oni, ako se ne varam, su negdje 2 metra visine, možda 2,5, evo tu negdje bih rekao. Evo, znači, jedan zanimljiv način. U vedi stilskoj to je znači fotorealistički pristup slikanju. Evo, sam autor koji se kasnije odmiče od tog fotorealnog, ponajprije je prožet tradicijom i utjecajem onog što bi rekli i grupacije zemlja, a kao i naravno naivnog slikarstva, okušat će se u izrazito kempovskom stilu prema suvremenim tematikama, pa će namjerno, imitirajući hrvatsku naivu, pokušati promišljati o nekim suvremenim i zanimljivim temama današnjice. Pa evo, jedan njegov način je isto bio i probavanje kroz slikanje na staklo, što je izuzetno nam tehnička podsjećanje na pristup tog naivnog slikarstva i labinske škole. Svakako Stipan Tadić nije naivni slikar, niti ga se može tako prozvati, no upravo zbog njegovog istraživanja svestranosti uzeo jedan od
kontroverznijih stilova u hrvatskoj modernoj umjetnosti, tu naivu, koja je izuzetno bila plasirana u svakidašnjoj publici i poznata je također kao i ambasadorska umjetnost, jer svaki put bi neki veleposlanik iz Jugoslavije upravo poklanjao naivu nekom stranom u važnosniku, na temelju toga da se radi o onoj ideji autohtonosti gdje radnik, seljak, prožet plemenitim idealima umjetnosti ulazi u umjetnost. On uzima naravno taj naivan pristup koji također nije to, njegovi radovi ne odišu klasičnom naivom. Vidi se da je on inspiriran njom, ali naprosto to nisu naivni radovi, čak niti tehnički, ali jesu inspirirani da kroz taj jedan naivni humoristični pogled stvara ono što bi rekli real ciničnu kompoziciju slike. Evo jedan prikaz kolege koji je bio 2018. radio, namjerno se uzima da stil bude nalik autoportretu Van Gogha i isto naravno namjerno se uzimaju pozadine koje su rađene upravo u tom, ti bregi i te šume u tom naivnom stilskom izračaju. Sam Stipan Tadić tako koristi kroz jednu vrstu sarkazma i cinizma upravo te, ono što bi rekli, masovno prožvakane stilove i time da jedan realistično ciničan kempovski stil samog suvremenog slikarstva. Ne znam ako možete vidjeti, slika je manja, znači jedan betonski stambeni kompleks u Zagrebu stavljen kao jedna suvremena tematika kroz percepciju onog što bi rekli naivnog pristupa gledanju svijeta. Evo, također često je bio radio prikaze i samog putovanja okolo, bespravne gradnje, što ćemo moći vidjeti po daljnim primjerima. Ovdje je radio ilustracije o Meštrovićevu životu, to je životu znamenitog kipara za kojeg ste mogli pratiti na radionici vezanoj uz moderno i suvremeno kiparstvo, gdje smo se i njega dotakli. Evo, također je i radio za te potrebe snimanja dokumentarca, ako se ne varam, ili knjižice. Ovakve male crteže rađene u tom jednom vedrom nalik naivnom stilu. Evo sam autor kraj dijela gdje se probao dotaknuti na smiješan način i bespravne gradnje u Hrvatskoj i problematike betoniziranja naših krajolika i obale, kažem, koristeći taj gotovo nalik naivnom pristupu. Namjerno sam prostor je uzet isto kroz povijesne stilove, pa tako uzima onaj klasični renesansni sfumato stil, gdje prikazuje također i ovdje pozadinu unutar tog sfumatističkog utjecaja njezinog ulaska u zonu magle sa malim prikazima, znači uvijek pokušavajući tehničkim dijelom i stilskim stvoriti jedan sarkastičan prikaz vida naše današnjice. Idemo na jednu također kolegicu koja spada u ovu grupaciju, a to je Monika Meglić, koja se najčešće u svojim radovima bavi temama feminističke umjetnosti. U smislu feminističke umjetnosti znači bavi se temom žene u svom društvu, često koristeći samu sebe kao izvorištem propitkivanja i samim likom u kompozicijama svojih radova. Ovo je naravno uzet kao nalik inspiraciji znamenitog Plesa smrti, gdje se ona naravno stavlja u tu poziciju. Evo, možemo vidjeti dalje. Također, slično kao i Stipan Tadić, inspirirana je tim gotovo kempovskim pristupom sladunjavog prikaza, da bi propitkivala neke ozbiljnije teme vezane uz odnos i žene kao likovne umjetnice, žene kao autorice i općenito feminističkih tematika problema žene u društvu današnjice. Evo sam autorice, gdje uvijek možemo vidjeti da uz sebe stavlja nalik na stare povijesne slike koje su često bile obilate narodnim uzorcima u tapiseriji, tako i sama koristi te tapiserije, što je ipak jedan način, ne bih rekao pastišnog, ali omažnog osvrta na povijesne stilove. Evo gdje je sebe prikazala u igranju
šaha sa smrću, naravno svi će se sjetiti mnogo scena, pa tako i znamenite filmske scene i tu će biti u pravu, uzima se naravno i to kao vizualni uzor i možemo opet vidjeti tu tapiseriju sa narodnim stilom, u narodnom stilu, naprosto evokacija na povijesni način poimanja slike, koristeći malo tu sladunjavost kempa i propitkivajući sebe kao motiv i unutar toga naravno i ženski utjecaj života umjetnice u današnjem 21. stoljeću. Evo jedan drugačiji njezin rad uz naravno te narodne motive na tkanini, autoportret, to jest u stilu klasičnih, posebice manerističkih starih portreta, kada su upravo koristili okruglu formu da bi što značajnije se bavili temom odnosa unutar kompozicijskih dijela. Idemo dalje na jednu također kolegicu, Sanju Jureško. Znači svo troje do sada su bili diplomirali, ako se ne varam, svi u klasi Kauzlerića-Atača. Znači izuzetno što možemo vidjeti je primjera kod njih figuracije. Za Sanju Jureško bitno je napomenuti da kroz svoje radove pokušava napraviti onom omažu klasičnog figurativnog pristupa dijelu, koristići realizam, naravno slika u tehnici akrilika, što je odmah i vidljivo. Ovdje uzima najčešće portrete sebe postavljene unutar dubine i van prostornosti plavetnila mora, što naravno i može biti omaž njezinom riječkom porijeklu, ali ponajprije koristeći more kao jedan više dimenzionalni sustav propitkivanja nas samih. Sama autorica kraj svog dijela. Možemo vidjeti autoportret unutar samog dijela, znači stavljene čitavo vrijeme unutar tog morskog plavetnila. Dalje idemo također na jednu mladu umjetnicu mog godišta, Leda Lebarić, iako je možda nije toliko više prisutna u svakidašnjem izlaganju, svakako bili su joj radovi zanimljivi, posebice oni kasnog mentorskog doba i prvih samostalnih dijela, također propitkivanje odnosa žene i to jest feminističkih klasičnih tema, to jest propitkivanja žene unutar svijeta, žene unutar društva i najvažnije od svega žene kao autorice, koristeći isto i pastišne povijesne tematike, gdje evo primjerice se ovdje postavlja u onome što bi nazvali pastišnu pozadinu sa pastišnim oblikom odjevanja, znači zazivajući neki povijesni stil i povijesnu tematiku, tvoreći suvremena kompozicijska dijela i cjeline. Evo prikaz same sebe unutar jednog kafića. Idemo dalje, još jedna kvalitetna umjetnica mlađe generacije, to je Valentina Supans. Ako se ne varam, ima sad drugo prezime, no evo ne mogu se sjetiti, tako jednostavno mi je lakše pratiti dijela za vrijeme kada izlagala pod ovim prezimenom. Ono što je zanimljivo kod ovog ciklusa rada koji ćemo vidjeti, bavi se takozvanom bioekološkom tematikom, koja unutar sebe ima i prazninu prostora, što nazivamo apokaliptičkim tematikama u suvremenoj umjetnosti, i oni propitkivaju naravno uz te ekobiološke teme pitanje samoće, pitanje društva, pitanje budućnosti općenito čovječanstva. Evo možemo vidjeti jedan primjerice prostor, ako se ne varam, Medike, postavljen u tom apokaliptičkom smislu, uvijek prikazivajući ljude bilo u hazmat odjelima. Evo, također prikaz hazmat odjela i postavljene scene prirode.
osobe u hazmat dijelima u čamcu kako plove jezerom ili rijekom, što nas asocira na naravno nuklearno zagađenje, znači scene su izuzetno apokaliptičnog tona. Dalje dolazimo na kolegu Lava Lipovića, zanimljivog slikara koji kroz ekspresionistički način slikanja, posebice pomalo i kroz koristeći stil brutalizma u figuratizmu, pokušava neka okoline sadašnjice prikazati koristeći različite oblike i naravno jaku formu slikanja, što možemo primjerice vidjeti ovdje gdje imamo slučaj zagrebačkog pothodnika ispod Importane, to je centra, gdje evo postavlja životinjske likove, babuna, majmuna i zeca, naglo prirodu, znači ono što nazivamo osjećaj grada kao jedne asfaltne džungle u doslovnom smislu, koristeći isto fluorescentne boje koje akrilik pruža, daje jednu sintagmu odnosa čovjeka, prirode i tehnologije. Jedan od takvih radova gdje evo uzima se zeca u krajnje ekspresionističkoj maniri, uz njega se dodaje teška stilizacija, nalik floralnih elemenata, rađena pak sa akrilikom, to jest fluorescentnim bojama. Evo prikaz jednog glava postavljenog u tog, znači igra boje, gdje boja posebice kroz te fluorescentne jake boje pokušava dati jednu suvremenu konotaciju, koristeći jedan lik iz prirode, element životinju ili pak suvremeno, stavlja se propitkivanje današnjeg života čovjeka, suodnosa i naravno kroz brutalistički način promišljanja autor promišlja o svojoj okolini. Evo još jedan prikaz pothodnika. Također, autor je često zapamćen i po njegovim javnim muralima i takozvanim art intervencijama. Često u Zagrebu imamo natječaj gdje umjetnici mogu oslikati javni prostor. U ovom slučaju evo jedna trafostanica u središtu grada gdje je oslikao u naturi nekakvog velikog hrama u džungli, znači možemo uzeti ono klasično arheološko istraživanje džungle, Machu Picchu i evo taj jedan osjećaj hrama u džungli, u stvari trafostanice u jednom dosta humaniziranom parku ili pripitomljenom, bolje rečeno. Sam autor, kraj tvog dijela. Upravo kako smo se dotakli i teme art intervencije i street arta, znači umjetnosti na ulice, jedan od nezaobilaznih suvremenih mladih umjetnika i jedan velik potencijal koji je već izgradio i međunarodnu karijeru jest Tomislav Lončarić, poznati kao Lonac. On je završio nastavnički odsjek Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu, znameniti po tim svojim velikim fotorealističkim s elementima nadrealizma i simbolizma muralima koje je radio po Hrvatskoj i naravno u svijetu. Okušao se naravno i onim dijelovima svog stvaralaštva i na klasično fotorealističko slikanje, što ćemo moći ovdje vidjeti i na platnu, no kažem zapamćen upravo po tome kao jedan od kvalitetnijih ne samo street umjetnika, već i umjetnika art intervencije, gdje upravo kroz ovakvu muralističku intervenciju kroz umjetnost se oplemenjuje svakidašnji javni prostor. Evo jedan sam autor jednog svog murala, kao što možete vidjeti, visoka je razina kvalitete izrade samog murala, znači izuzetno realistično, graniči između naravno fotorealizma i hiperrealizma, iako je ponajprije fotorealističke naravi sa određenim nadrealističnim ili simbolističkim elementima. Također njegov mural, ironično, lonac na glavi,
njegov prepoznatljiv znak gdje je naravno svoje umjetničko ime Lonac izvlači iz svog prezimena Lončarić, njegove česte tematike sa lubanjama, ribama, očima, posebice iz ranije faze stvaranja, također je vezan i uz street subkulturu i kulturu, radeći često i tematiku korištenja skateboarda i ostalih grafiti elemenata unutar same subkulturne domene. Njegov okušaj i u klasičnom hiperrealističkom svijetu, portret jedne kolegice s akademije, upravo izrađen u toj hiperrealističkoj maniri. Sam autor, još jedan njegov veliki mural, evo također sam autor na vrhu svog murala, gdje je naravno u autoportretističkom stilu, evo odmah vidljivo i koristi postojeće elemente, primjerice ovu ispušnu cijev koristi kao jedan 3D vizualni dio samog umjetničkog dijela gdje ga nadovezuje uz svoj lik kao dihaljku, također te uvijek nadrealne simbolične scene, primjerice ovdje zlatne ribice sa magičnom gljivom. I ono što moram napomenuti, u klasičnom pogledu murala, mural označava znači zid, imamo tehniku secco bono, to jest evo da na hrvatskom kažem da vas ne zbunjem, znači takozvanu suhu tehniku i mokru tehniku klasičnog fresko slikarstva, dok u muralističkom suvremenom smislu koristi se kombinirana tehnika gdje se mogu koristiti uz akrilne boje koje imamo još, ako se sjećate prvog predavanja, to jest oni koji su bili na predavanju moderno i suvremeno slikarstvo, gdje sam uzeo Rivierine velike murale u Meksiku, pa kasnije do kombiniranih tehnika gdje se koristi lak, znači bilo autolak klasični kao grafiterska tehnika u kombinaciji sa akrilikom, što nam pak dozvoljava jedan puno razvijeniji tehnički način pristupa samoj umjetnosti murala, to jest oslikavanja zidne površine. Evo tu svakako Lonac kao izdanak te hiperrealističke škole, kako ju možemo nazvati, svakako biva jedan od boljih hrvatskih primjera, priznatim i prihvaćenim i u međunarodnim krugovima. Dalje idemo na kolegicu Teu Jurišić. Ako se radi o domeni grafičke umjetnosti, svakako se okušala i u muralima i u slikanju murala, pa i tako i izradi većih formata slika i crteža. Ona koristi taj jedan imaginarni način crtačkog elementa gdje je postavljena u krajnje imaginarne nadrealne priče, rađene u jednom podosta ljubkom i privlačnom stilu široj publici. Poznata je po oslikavanju različitih knjiga i tu svakako predstavlja jednu od značajnijih mlađih umjetnica, svakako vrijednih za pogledati i pregledati njezin širok likovni opus. Evo, možemo vidjeti uvijek te teme gdje je primjerice bilo radila za reklamu, bilo radila za knjigu, uzima odnosno banalnu tematiku, u ovom slučaju paste za zube i zube, dodajući na njih gotovo nadrealne scene, pokušava na jedan sarkastičan i ljubki način privući širu pozornost publike, gdje ovdje u ovom slučaju su zubi postavljeni kao gotovo zasebne planete. Naravno, to odmah asocira na Malog princa i onaj koji će se na to povezati svakako može, jer naravno vidljiv je utjecaj takvog pristupa ilustraciji općenito. Evo ta igra sa kartama, jedan njezin mural gdje na isto humorističan način ukazuje cijepljenje protiv korone. Također poznata i po jednom muralu koji je radila nedavno u prostoru zatvora, to je kaznionice, znači uvijek uvodeći tu neki sarkazam i vedrinu u javni prostor,
autorica sa svojim velikim ilustracijama. Gdje dolazimo na Ivana Perada, koji pak koristi unutar sfere fotorealističnog, kombinirajući često akrilik i ulje na platnu, stvarajući jedne zanimljive suvremene efekte gotovo ekspozicije. U svojim ranijim radovima bio je polazio od teme vezane uz uzimanje povijesne slike i njezino prebacivanje u samu sliku, što je izuzetno česta i klasična metoda u slikarstvu 20. i 21. stoljeća, dok ovdje se pokušava povezati na jedan pojam vezan više u teorija, to jest imaginarnog muzeja, uzimajući pojedine skulpturalne predmete iz široke povijesti, posebice njezinog mitskog značaja, i stavljajući ih kroz ovu igru boja u jedan suvremeni kontekst. Evo jedan od njegovih radova gdje se naravno pokušava stvoriti taj dojam digitalne iluzije. Jedan od ranijih njegovih radova gdje je bio nadahnut scenama Maora iz Novog Zelanda, gdje je proveo dio svog djetinjstva. Evo jedna od tih scena. Naravno, ti radovi su rađeni u velikim formatima, stoga bivaju izuzetno zanimljivi, tehnički su jako kvalitetno izvedeni. Sam autor kraj svog rada. I evo, kao što ste mogli vidjeti, ovo je recimo jedan od tih današnjih pregleda kvalitetnih umjetnika. Evo, malo i više radova nego što sam očekivao, 53 prikazana rada. Nadam se da su vam zanimljivi sami po sebi i svakako preporučujem, pokušajte proguglati nekog od tih autora. I sada bi došli na onaj drugi dio, a to jest i teorijske i svakako vizualne prezentacije nekih znamenitih skupova koji redefiniraju ono što je trendovsko u našoj umjetnosti. Evo, stoga ako mi dopuštate, pustio bih prvo jedan kraći ulomak od Nauma Chomskog, znači jako značajan mislioc današnjice, svakako preporučujem, pa nakon što završi sam pregled snimke, onda ćemo malo i prodiskutirati o njemu. Zamolio bih samo da mi potvrdite jer se može vidjeti slika i zvuk. Može. To us in a broad sense about how the mind works. Well, traditionally, the capacity for language has been understood to be almost a defining property of the human species. If you go back, say, take Cartesian philosophy, 17th century dominant philosophy out of which grew the Enlightenment and so on. For Descartes, it literally was the defining property. Remember, for Descartes, it was critical to distinguish creatures with minds, soul or minds, from those who didn't have them. The ones who didn't have souls and minds were machines. That was the mechanical philosophy that was the basis for early modern science. They were machines. Those with souls and minds were human. Well, how would you determine whether some creature has a mind? The proposals that come from Descartes and his followers were by testing their language abilities. You ask, do they have this fundamental creative capacity that humans have and that they exhibit in their normal use of language? What's the creative capacity? I think they captured the essence of it pretty accurately. It's the ability which all humans share, and no, according to them, no animal or machine shares, to create and produce freely new expressions which are appropriate to situations, but not caused by situations. They're not the result of stimuli coming from the outside, or for that matter, even internal stimuli. There's a big difference between being caused and being appropriate. It's a crucial difference.
a hard one to capture, but we recognize it. So this innovative behavior has no limits. It can go on indefinitely. In fact, most linguistic performance is new sentences, maybe never produced in the history of the world, or in your own experience at least. And they're also intelligible to others, who recognize, yeah, I could have expressed that thought in that way if it had come to mind. Well, that capacity, sort of a creative aspect of language use, was regarded, and I think plausibly, as a kind of a core component of human cognition, human morality, moral judgment, and in fact, human activity. This was connected, especially in the early days of classical liberalism, people like Smith, von Humboldt, and others. This was connected with the belief that humans basically have a need, a fundamental need, to carry out creative work under their own control. This was put very nicely by Wilhelm von Humboldt, the founder of the modern university system, also a great linguist and one of the founders of classical liberalism. His point was, the way he put it is that if an artisan creates a beautiful piece of work on command, we may admire what he did, but we despise what he is, namely a tool in the hands of others. On the other hand, if that artisan produces the same beautiful work under his own control and initiative, we admire not only the piece of work, but also the artisan himself, who it is. Actually, Adam Smith said the same thing. Everyone has read the first paragraph of Wealth of Nations, where talks about the butcher does this and the baker does that, and everybody's happy. It comes out in favor of division of labor. Very few people have gone on a couple hundred pages into this rather dense book when Smith returns to the notion of division of labor and says that division of labor cannot be tolerated because it will turn people into creatures as stupid and ignorant as a human being can possibly be, just routinely under command, performing the same actions over and over. And he says in any civilized society, the government's going to have to step in to do something about it. Education, other things. If you take a look at the scholarly editions of Wealth of Nations, say the University of Chicago Bicentennial Scholarly Edition, you take a look under Division of Labor, and you'll notice this passage isn't even listed in the index. The most important passage about division of labor. It's not, I'm sure it was not intended deceit. I think they just couldn't understand it. It's just an unintelligible view in the modern conception. So you kind of read the words, but they don't get beyond the eyes. But that conception is really fundamental to classical liberalism. I think it's correct. And they related it loosely to the creative aspect of language use. Well, we're very far from having answers to any of these questions, I should say. But there are steps towards it. And the major steps do happen to be in the study of language. There are applications, thoughts about it elsewhere, but that's where the main work is. And some rather surprising things have come out, I think. It's sort of useful to compare what's been done in the last roughly 60 years to the very early days of modern science. One of the great breakthroughs in modern science, say Galileo, the Galilean period, was to be willing to be puzzled about things that seemed obvious. That's a tremendous step forward. Mm-hmm. So, for example, for literally thousands of years, it had been accepted by important scientists that we have answers to some very simple questions. Like when I hold this thing up, if I let it go, the cup's going to drop. If this happened to be boiling water inside and I lift the lid, the steam will go up. So the cup drops and the steam rises. Well, Aristotle had an answer to why they're seeking their natural place. And that was taken to be the appropriate answer for thousands of years, when Galileo and others began to said, let's be puzzled about this.
Let's just not take it for granted because it comes from authority. And when you start being puzzled about it, modern science begins. You see you don't know the answers. And when you try to find out the answers, they break down. It shows that all sorts of intuitions are just wildly off. And you finally, out of this, slowly comes modern science. And I think that's what's been happening in study of language since roughly the early 1950s, approximately. A lot of things that seemed completely obvious were looked at carefully, and they all turned out to be extremely puzzling. So I'll take a simple example, which has kind of evolved in industry of analysis. Take the sentence, a short sentence. Can eagles that fly swim? Okay, we all understand it. We know that the word can is associated with swim, not fly. We're asking, can they swim, not can they fly? Similarly, we can say things like, are eagles that fly swimming? But we can't say, are eagles that flying swim? Actually, if you think about it, that's a fine thought. It says, are the eagles that are flying swimming too? So are eagles that flying swim? But you just can't say it that way. That thought can't be expressed in that form. Well, you know, if you think about it, it was taken for granted for forever that was just sort of intuitively obvious. But if you think about it, it's not at all obvious. Aristotle defined language as a sound with meaning. Well, what the pursuit of this inquiry tends to show is that that's not correct, that actually language is meaning with sound, and it need not be sound. It can be sign or some other mode of externalization. That's a big difference. It means that the core character of language is the set of principles that yield structured expressions and assign them a meaning. And that part of language is probably, we can't show it yet, but it looks like it's uniform among humans. It doesn't seem to vary much, and if we knew enough, maybe at all. It's just a core property of humans that we have this set of principles that yields an unbounded array of structural expressions that have a semantic interpretation that means something. And when you look into it, it's pretty strange what it means, and that just seems to be shared among humans altogether. There's no known difference among remote tribes in Papua who haven't had other human contact for tens of thousands of years, and children who grow up here. And if you interchange them at infancy, they'll grow into their own society without any problem. So that seems to be a core property of human nature. The externalization, what we call the sound part, is marginal. And it also follows from that communication is marginal. I mean, it's kind of like a dogma among even scientists who write about these topics, that language is basically a means of communication and evolved as a means of communication. You look at current publications on evolution of language, that's just taken for granted. It apparently is all false. It turns out that from the closer analysis of language, that it's actually a tool for thought. It's a means of expressing thought. And on the side, you can use it for communication, as you can use anything else for communication. Now that gives, actually, if you just introspect for a minute, that shouldn't be surprising. Just ask yourself, what is most of your own use of language? Well, if you introspect, it turns out that probably 99% of it is talking to yourself. Talking to yourself is not communicating. You can't. It takes a tremendous act of will not to talk to yourself. Try it. It's very hard. You're walking down the street. You're talking to yourself in fragments of sentences. It goes on all night, unfortunately. But and sometimes it's used for communication, but even the external part is not much. Well, that's a radically different conception of fundamental human nature. And it does lead to, in other directions, like at least exploring these thoughts about creative work, about moral judgment, and so on. And I think, I don't want to exaggerate. This is by no means universally accepted, even among scientists, but I think that's the direction in which work has been moving. And I think it is a way of finding out basic things about what kind of creatures we are.
Evo, zahvaljujem na vašoj pozornosti. Kao što ste mogli vidjeti, znači, zanimljiv je Chomskyjev pogled na misao i kreativnost. Naravno, ovo se nastavlja i na onim raspravama od jučer i prekjučer gdje smo uzimali isto to je stvaralački genij kao jednu osnovu i posebice odnos njegova stvaranja bilo kroz simbol ili bilo kroz logo, znači misao, riječ. Dalje želim prikazati jednog od najznačajnijih također i estetičara i teoretičara današnjice, to je Rudolf Arenheim, čije isto dijelo sam naveo u literaturi, imat ćete ga na posljednjem sutrašnjem predavanju. Vidjeti Arenheim svakako preminuo je negdje 2007. ako se ne varam, svakako biva jednim od utjecajnijih teoretičara i moja preporuka, to jest, ne mislim da on čak je i živ, nemojte me krivo shvatiti ako sam možda vam tu krivo napisao. Svakako, evo, ja bih predložio da pogledamo sada i kratak razgovor s njime prije nego same današnje diskusije. Stoga, evo, molim vas samo potvrdite jer možete vidjeti i čuti. Man is given the task of coping with mortality, not only his own, but also that of all other constituents of his world. All events are transitory by nature. They come and go, and among the events there is man's own being. And many works of his own hands and those of nature are sadly perishable. The ephemeral character of things is of two kinds. As physical objects or happenings, they hold their place in the chronological history of the world. A continent, an animal, a work of art is generated and lives out its space of existence. Additionally, however, in relation to man as a perceiver, a physical thing can enter his consciousness by being seen or heard, in which case any moment of its existence is limited to a corresponding moment in the observer's mind. Since only one of those moments is accessible to observation at any time, existence as a target of direct perception is only the differential of time we call the present moment. Elsewhere, I have pointed to the startling fact that any organized entity, in order to be grasped as a whole by the mind, must be translated into the synoptic condition of space. This means, presumably, a translation into visual imagery, since the sense of sight is the only one that offers spatial simultaneity of reasonably complex patterns. Accordingly, a musical composition, a choreography, a novel, a play, or a film, in order to be conceived as a whole, must be available in the form of a synoptic image, although the medium may be oral and the structure to be scrutinized not an immobile picture, but a succession of events in time. This becomes obvious if one considers that one cannot even establish the center point of a line without knowing its total length. Correspondingly, if a musical composition were made up moment by moment without any conception of a larger whole, it could only be a loose improvisation, raw material perhaps for something to be organized later. And a listener who perceives only what strikes his ear at any particular instant cannot comprehend anything of the whole piece except perhaps its overall texture. In its early state, the mental conception of a work of art tends to be a rather abstract pattern, and probably largely a synoptic one. Only when the conception approaches the particular properties of the final medium, the synoptic simultaneity of the total pattern, whose overall structure is by then established, begins to recede,
More and more explicit sequences are now established, and by the time the music is played, the play is performed, the printed novel is read, the work has entered the dimension of time. It now offers in turn to the listener a viewer or reader, the task of comprehending the sequence as a coherent whole. The task of the recipient is the reverse of that of the creator of the work. He must integrate the temporal succession and translate it into a spatial image. This sort of operation takes place not only when one listens to a piece of music or reads a novel, but in a broader sense also when one copes with the mortality of the present moment quite in general, in regard to anything one wishes to understand, the events of history, the relations between things distant in time and space, the course of one's own life and work. In each case, the peephole vistas, the point-sized observations must be gathered in a surveyable whole. And the instrument by which the mind accomplishes this translation of time into space is what psychologists call memory. And this is actually mostly a lecture on memory, which I'm giving you tonight. The physiological basis of memory is still poorly understood, even in its most elementary features. Are the traces of specific experiences located in specific places of the brain, as some clinical observations suggest? Are they field processes spread over broad brain areas and dependent on overall organization? Or is this totality of memory holdings perhaps completely represented in every particular area of the brain, like a hologram? Whatever the answer, one fact is indisputable, namely that the inputs arriving in temporal succession are stored in some sort of spatial arrangement, and that correspondingly the human mind can confront and compare images in simultaneity. Memory enables a person not only to perform in his head an entire symphony for the mind's ear, in which case the sequence is preserved, but also to survey the structural pattern of the whole composition, like a landscape spread before the eyes with all its formations. Surely this second ability is the more admirable one. It is less mechanical. Rather than a simple reproduction, it is a structural abstraction and translation, which alone enables us to overcome the instant mortality of time and to view relations. The term memory does not cover very well the various mental feats it designates. In its more primitive version, memory does not enable the mind to look back into the past, but merely modifies presently given facts by what has been learned about them. For a cat or a dog, experience imbues the sight of the open coat closet or the sound of the refrigerator door with a sense of pleasure. There need not be any reminiscence of the past events that justify the joyful anticipation. The trace survives in its modified form as though it had been marked as a releaser by an innate instinct, a deposit of evolution. And similarly, a painting of which one has been told that it is a forgery, or that instead of being the work of a minor Dutch portraitist, it is by Rembrandt, changes into a different perceptual object. And again, in principle, this can happen although the historical event that caused the change has been forgotten. This ongoing modification of the things and events
constituting the present is the effect of trace survival, but not of memory in the sense of reminiscence. As far as we can tell, man is the only creature capable of doing better, namely of moving from the present to some remembered event of the past, to conjure up the image of an absent or diseased person, or of a distant or lost object, and consider it presently also as something absent. This facility for storage and retrieval enables a person to deal actively with a vast amount of his past inputs, as though they were constituents of his world even now. But even this superior feat of survival is insufficiently described as memory, because what the mind actually possesses is not simply a reservoir of images, but rather what we usually call imagination, an inner world generated largely from experiences of the past, but not limited to their reproduction. Imagination uses such material for creating images of its own. It is not limited to the chronology of the dates of arrival in memory. In fact, it can dispense with the time index entirely and treat its images as timeless. Since information arrives at the mind in sequence, one might expect its traces to preserve this sequential character somehow. The more automatic and elementary the storing process, the more that should be the case. But actually, more nearly the opposite is true. The more elementary form of imagery consists of static configurations. Being is a simpler concept than becoming. And any notion involving change, such as a sense of history, calls for a more sophisticated level of the mind. The understanding of a situation tends to develop from an image of static coexistence to one involving causal relations. At early stages of learning, a student of art history, for example, may conceive of the painters of the Quattrocento as a mere set of individuals. Mantegna and Raphael, Gentile da Fabriano, Piero della Francesca, all in the same boat. Only gradually does he begin to see the causal relations that require a sequential order. However, non-sequential conceptions also may be highly structured, and they are not only the early ones but also the late ones. The early ones do not yet conceive of sequence, and the late ones transcend it and neglect it as ephemeras. Hence, the power of such visions as that of Plato's Idola, his ideas, or that of Dante's architectural structure of vices and virtues, which classifies human types regardless of historical location. Note here further that the difference between non-sequential and sequential images of the world is also a matter of stylistic preference, which induces observers to see reality in either the one or the other way. Thus, Schopenhauer commits himself to a classicist ontology when he writes, quote, "There is no greater contrast than that between the irresistible flight of time, which carries with it its entire content, and the rigid immobility of the actually existing, which remains one and the same at all time." It pays to study the nature of the dynamics in semi-sequential systems. For example, when Thomas Mann, in his biblical novel of Joseph and his brothers, tells the story of the Hebrew forefathers, he compares the sequence of generations from Abraham through Jacob to Joseph with that of promontories, appearing one after the other as one walks along a sea coast.
an intrinsically spatial image in which similarity, repetition, and imitation are as relevant as the temporal sequence. In fact, the sequence of the sites can be reversed or otherwise altered. Tradition and prophecy are exchangeable. Even in its chronological order, this sequence of generations is not neutral. In Thomas Mann's story, the sequence derives its dynamics from the emphasis on the progenitor, Abraham, the man from Ur of the Chaldees, the first embodiment of a pattern that is reenacted in the behavior of his descendants. The arrows run the other way, when the emphasis is not on the beginning but on the end of the series, as for example in the prefigurations of Christ drawn from the Old Testament. Here, the dynamics of the power structure is not that of an imitation of what has been, but of an anticipation discovered in retrospect. It will be evident that in all these examples, the image is essentially spatial, in that the conception of the patterns presupposes the simultaneous presence of all components, which thereby become available for a synoptic overview. Historical situations are perceived as though they were landscapes or paintings, a comparison that helps us understand the nature of dynamic relations within spatial configurations. The overall pattern of a painting is pervaded by strongly dynamic forces which hold the composition together. They relate the parts to one another without letting them fuse, and animate the whole display of pictorial matter by a system of variously directed vectors. All these forces operate within the spatial simultaneity and are quite independent of the exploring glance of the viewer's eyes, which move in a time sequence unrelated to the structure of the painting. In the same way, the mental image of a historical period, a musical composition, or a novel is pervaded by a spatial equivalent of the time arrow. This directedness is experienced as a feature of the image and is, as in the painting, unrelated to the scanning action by which it is scrutinized at will. The image may be laid out as an array, readable from the left to the right like a musical score, or when the imagined sequence involves the station point of the observer, past or future can be represented by spatial distance, as in traditional episodic paintings in which the events preceding the foreground scene or following from it are depicted as smaller and more distant in the background, as in those narrative paintings of the 15th century, which you might remember. Since memory is a biological instrument developed in evolution for a definite purpose, it cannot collect things indiscriminately like a wastebasket. It must operate intelligently. And therefore, the automatic accession and limited preservation of every item of information received by the organism would not be a suitable procedure. I made a mistake, I have to mark that. I want to say, it must operate intelligently, therefore the automatic accession and unlimited preservation of every atom of information received by the organism would not be a suitable procedure. Accession must depend on the value of the item for the organism, and the length of the item's survival in the mind must depend on its impact and usefulness. If at this point of our consideration we glance at the religious doctrine of the survival of the soul in the afterlife, we realize that the ontological difference between the purely psychological survival
in the memories of posterity, and, on the other hand, the independent persistence of an entity after death in the physical world, is not of fundamental importance for our purpose. What does matter, however, is whether the belief in survival operates as a mere primitive extension of a biological instinct of survival, and therefore grants unlimited persistence beyond death automatically to every specimen of mankind, or whether survival is made dependent on some respectable value for the surviving entity itself and for the rest of the world. If then the images of human memory are governed by intelligent discrimination, they are constrained nevertheless by the biological and physical facts that control the world of things to be perceived and remembered. By the standards of reason, many of these facts look arbitrary and meaningless. Why did a certain person live a long life, another a short one? Why did someone make his entrance on the stage of history when he did, and neither earlier nor later? There's always a temptation to read rational sense into physical events. Thus, when Goethe was 64 years old, he once startled a visitor by talking as though death were an intentional act of the organism. He said that, quote, Raphael was barely in his 30s and Kepler hardly in his early 40s, which is by mistake, by the way. Kepler hardly in his early 40s when both suddenly put an end to their lives, whereas the poet Wieland lived to be 80. And when the visitor objected to this notion, Goethe replied that it was a liberty he often permitted himself to take. He then proceeded to improvise a natural philosophy, according to which the ultimate constituents of all beings persist in time according to a hierarchical order. It is tempting enough for an artist like Goethe, accustomed to shaping imaginary worlds in conformity with an underlying meaning, to treat the entrances and exits of human beings as though they were the behavior of orchestra players who perform according to the score. History is subdivided into periods and styles depending on how their characteristics are defined and to whom they are attributed. In relation to these periods, we envision individuals placed centrally or as transitional bridges. We pair and group them, see them as companions, adversaries, or followers. All these relations are not so much chronological as they are structural. And the structural relations tend to be experienced as spatial. Since knowledge of history is not primarily a learning of dates, but the formation of an image in whose pattern each fact and personage finds its place, it would be interesting to study the answers of semi-educated people to questions about the birth and death date of prominent persons, or the years in which certain events take place. Mistakes, that is, deviations from the correct dates, are often due not to a random guessing, but to the placement assigned to the person or fact in the historical image which the person has developed. I myself remember having often been surprised to discover that great men were still alive while I was a student. The independence and completeness of their work and their identification with a period of the past seemed to militate against any overlap with my own location. How could an impressionist, or the founder of psychoanalysis, or a leader of the Russian Revolution still be around while I was living in the next chapter of history? By the same token, it will seem anachronistic to some that Claude Monet
still lived and painted in the years of Cubism, whereas others will locate him comfortably in our century because they consider his influence on the abstract impressionists of the 40s. Not that he lived in the 40s, but the influence in our century. If someone conceives of Michelangelo as having had a substantial part in the early Renaissance, it may come as a surprise to him to find that in 1500 the artist was only 25 years old. And similarly, if one thinks of Michelangelo and Leonardo as a pair of parallel figures, one may be disturbed by the fact that one of them was born 23 years earlier than the other, while the other lived 45 years longer. Structural relations suggest spatial configurations within our image of history. And if the chronological dates do not fit them, too bad for the dates. Depending on which role one attributes to the Council of Trent, the earthquake of Lisbon, or the invention of photography, one will assign them their places, correctly or more or less incorrectly. Let me return for a moment to Goethe's tempting thought that a person's lifespan is determined by a rational decision. Viewed in that way, long and short lives appear not so much as biological accidents, but as displays of various structures whose character depends on their length, just as a short piano piece or lead offers different opportunities than a grand opera. The long lives of a Titian or Cézanne are experiments with extended structures, as distinguished from the short ones of a Van Gogh or Georges Seurat. A long life of activity, by its dependence on the biological curve of youth, maturity, and decline, suggests distinctive qualities for each phase of the work, whereas the short life goes with the incompleteness of a fragment or the rapid unfolding of an early and final flower. We tend to impose a curious interaction on the relation between the chronological length of a person's life and the substance he invested in it. Thus, although both Beethoven and Marcel Proust lived about 50 years, we may think of the composer's life as incredibly compacted because it reaches from the courtly music of the 18th century to the tragically modern discords of the late work, whereas Proust's life may seem spread like a gossamer if we see it as given to a single work, toned to a persistent color. Since I began with a reference to man's coping with the perishable nature of all physical presence, I will conclude by mentioning two conceptions that continue to offer serenity to believer and unbeliever alike. One of them transcends the limitations of the individual by embedding the single lifespan in the perpetual being or flow of a superordinate existence. This image takes the form of a relay pattern in the doctrine of the transmigration of souls, or less dynamically proposes a permanent world soul, of which the individual is a partial manifestation. A psychological version of this view was alive in Marcel Proust when he wrote, "For a man of genius can never give birth to works that will not die unless he creates them in the image not of the mortal being he is, but of the example of mankind he carries within himself." Evo, zahvaljujem se na vašoj pozornosti. Malo ću se samo osvrnuti evo na
teoretičare koje sam danas uzeo posebice na Arenheima. Ono što je zanimljivo kod njega, i to možemo isto u toj kantovskom pogledu veličine umjetnosti kroz njezin genij i kantovskog pogleda kroz Ding an sich, gdje isto posmatra umjetnost kao jednom granom ili bolje rečeno jednim područjem koje je samodostatno samo po sebi, znači nije ovisno drugome, i stoga i u tom umjetničkom promišljanju stvaranja, znači genija stvaralaštva, čovjek se postavlja unutar dvije velike odrednice. Jedna je ta svog vremenskog, jer svaki umjetnik bez obzira kada stvarao i što stvarao je uvijek sin ili izdanak ili naprosto refleksija svog vremena. Čak i bijeg od tog vremena, bilo kroz pastične stilove ili pak pseudostilove, jest pokazatelj nekih kretanja u tom vremenu, jer i potreba za bijegom govori nam o društvu samom po sebi. Stoga umjetnik prilikom stvaralaštva, bez obzira na mnoge promjene kanona u 20. stoljeću, što smo mogli pratiti u ranim predavanjima kada sam predstavio posebice u prvom Marcela Duchampa, ono ima i vanvremensko značenje. O tome upravo Arenheim govori. Umjetnik kad pristupa dijelu, on može mu dati izričito vremenski konstrukt gdje i poznavanje tog dijela i razumijevanje tog dijela zavisi o našem i poznavanju doba tog dijela, dok u drugu ruku djelo može težiti ka nečem vanvremenskom ili univerzalnom, što pak čini jedno djelom posebnim. Ono što se isto bio kod Cezanne, kod drugih primjerice dotakao, jest i onog stvaralačkog genija, u principu odnosa stila naspram samog dijela. Osoba koja stilski predstavlja jedan inovitet najčešće ne biva najznačajnija osoba tog stila, već osobe koje su izrođene i stvorene u tom stilu, pak tematski uzdižu svoja dijela u tom stilu. Tako osoba koja je preteča kubizma ili koja zadire u kubizam u prvim njegovim koracima nije velik kubist, kao što je primjerice Picasso ili neko tko je već u tom pogledu stvorio debelu vlastitu materiju stvaralaštva. Također, u pogledu današnjeg pregleda umjetnosti, što ste mogli vidjeti kroz predstavljen skup od 50 i nešto radova mladih umjetnika, to jest umjetnika mlađe generacije, i što vam preporučujem da ih i googlate i van ovog predavanja, jer su istinu kvalitetni kolege i ne bi ih spomenuo da nemaju neku vrstu kvalitete i potencijala i kojeg će pokazati i u svojoj srednjoj i visokoj i zreloj fazi stvaralaštva. No, ono što jest bit današnje umjetnosti jest odnos naspram fotografije. Iako fotografija još od svog začetka u 19. stoljeću mijenja neke paradigme umjetnosti i pomaže i odmaže, ali u osnovnoj stvari mijenja svrhu umjetnosti, gdje je umjetnost prvo lišena dokumentarističkog značaja, pa tako i u jednom dijelu slika kao povijesni dokaz. Mi isto govorimo da u današnjem smislu se opet slika vraća kao svjedok jednog vremena, iako ona nema uvijek ulogu da dokumentira istinitost kao što može surovo fotografija. Ona dokumentira upravo ono što jest, a to jest duh tog vremena, naprosto neizbježno. Sam Arenheim je primjerice u tom pogledu fotografije, kada je bio spominjao Degaovu balerinu i uspoređivajući, bez obzira što je ona temeljena na fotografskom uzoru, da ona je jednako krileta i ona ima isto jednako asocijaciju kao i primjerice boginju pobjede, to jest prikaza onog mramornog reljefa Atene. Sam Arenheim kaže, evo i navodim, zahvaljujući prednosti koju joj daje pokretljivost fotografske kamere, fotografija ulazi u svijet kao uljez iz stoga stvara pometnju, upravo kao što u fizici svjetlost pojedini foton atomske razine poremeti činjenice o kojima izvještava. Fotograf se poput lovca ponosi ulovom životne neposrednosti na koju nije ostavio nikakva traga vlastite prisutnosti. I upravo
u tim riječima se može nadovezati i na moju misao, a to je ta da umjetnik je uvijek presliga svog vremena. Fotografija je jasna, ona može imati visoko umjetničke tendencije, posebice jer ipak koristi klasične kanone preuzete iz slikarstva, kompozicije, no sama po sebi ona nema tu dubinu umjetničkog postojanja kao preslika duha svog vremena. Jer način na koji mi koristimo boje, način na koji mi koristimo općenito materijal, tehniku i stil kojim kombiniramo materijal jest rezultat našeg stvaralačkog genija koji svaki ima drugačiji i svakako će drugačije pristupiti tome. Uz to, taj genij kada uzima i određenu tematiku i pridaje joj važnost zašto je nešto motiv slikaru, a nešto drugo, stvara jedan preslik našeg doba i nešto što daje taj autorski preslik što možda fotografija nema, ali isto i moramo uzeti činjenicu posebice 20. stoljeća i pojave hiperrealizma i fotorealizma, gdje fotografija biva uzorni motiv našeg stvaralaštva, te time postaju dva oprečna pogleda. Jedan jest da u stvari umjetnik više ne prikazuje društvo samo po sebi ili duh svog vremena, nego prikazuje mimezis mimezisa kroz taj mimezis da biva, to jest obmana, ta laž, ta kopija biva u stvari fotografija i ona ne pokazuje motiv svog okruženja, nego prikazuje fotografiju svog okruženja prikazanu kroz likom. Druga jest da se radi ništa drugo o metodološkom pristupu izdvajanja onog egzaktnog iz našeg društva, jer naprosto umjetnik kada se postavlja primjerice sa štafelajem pred određen stvarni prikaz, on je ovdje osakačen kroz svoje utjecaje i tu imamo isto jaki utjecaj impresionizma i ekspresionizma, jer naprosto ti osjećaji ponekad znaju unutar tog visokog umjetničkog genija stvaralaštva zamutiti njegov pogled, te stoga fotografija biva medij posredovanja između, da bi utišala to osjećajno i prepustila umjetniku neki objektivni pristup samoj tematici ili objektu njegova umjetničkog posmatranja. Evo, te bih riječi svakako ostavio da malo razmislite, posebice u kontekstu prikazanih današnjih radova, jer smo se više odnosili na temu figuracije. Sutra ćemo imati priliku upoznati umjetnike koji više raspolažu u pojedinim apstraktnim i tehnološkim i kinetičkim dijelovima likovne umjetnosti, to jest napose slikarstva, i isto prikazuju jedan zanimljiv naš, recimo to, danak mladosti u sferi hrvatskog umjetničkog promišljanja. Također idemo sada i na ono što sam obećao jučer, to jest Venecijsko bijenale koje bih htio predstaviti kroz jednu kraću snimku, nakon čega ćemo i uzeti i današnju gošću za intervju, također studenticu koja je svakako iza sebe ima jedan zanimljiv opus, jer se radi i kolegici koja je slikarica, a isto kolegici koja je na nastavničkom odjelu, to je osoba koja promišlja i teorijski dosta oslonjeno kao što i naravno likovni, te će nam isto i dati uvid u svoj pogled i obrazovanja i samostalnog djelovanja poslije tog obrazovanja koje slijedi. Evo, stoga, prije nego što krenemo na taj dio, zamolio bih samo da mi potvrdite, jer možete vidjeti snimku koju ću sada prikazati. Nećemo naravno sve odgledati, ali evo ga jedna Weissova reportaža o Venecijskom bijenalu. Weiss znate sami kakav je novinarski kanal, tako da možda malo je mlađim osobama privlačniji zbog svog stila reportaže. I evo, upravo sam i ga uzeo da ne bude sad neki poneprije dokumentarističko suhoparni pogled na jedan od važnijih bijenala umjetnosti općenito u svijetu. Stoga evo, zamolio bih vas samo i potvrdite, jer možete vidjeti i čut. Može. Evo, zahvaljujem. Evo, puštam i uživajte i poslije toga idemo na daljnji dio današnje tematike i kažem, nažalost, ne možemo sve popratiti. Tako, s obzirom da evo, osvrnut ćemo se samo na taj dio, evo, svakako uživajte i onda ćemo predstaviti i današnju umjetnicu. It was in 2011 when I came across a little game that a teenager...
Evo, samo bih htio reći prije nego što nastavimo, u ovom slučaju ne moram oko Bojsa objašnjavati mrtvom zecu umjetnost, pa se ispričavam na digresiji. Samo Venecijsko bijenale spada među najstarija takve manifestacije u svijetu, jedno je najprestižnijih. Ono što ga čini posebnim jest da postoje nacionalni paviljoni gdje same države same biraju, ovisno neke više poluprivatno, polujavno, u našem slučaju skroz javno, umjetnike koji žele prezentirati. Imaju i neki koji su međunarodni saloni, no ponajprije građeno na nacionalnoj bazi i kao tako ono prolazi više sfera umjetnosti, od čega i neki su znatno razvijeni, pa ne spadaju samo u slikarstvo, kiparstvo i grafiku u tradicionalnom smislu, već i koriste se suvremene transdisciplinarne umjetničke prakse, još odavno dok su bile i naravno i performativne, ali danas svakako više dimenzionalna umjetnička praksa. I evo, stoga nastavljamo dalje sa samim dokumentarcem. Evo, ja ću vam ga pustiti, samo također zamolio bih opet potvrdite jer se vidi i čuje. Plus 100 plus 100. Samo je jedan najbolji, Admiral HR. Evo, zahvaljujem se svima na vašoj pozornosti. Evo, kažem, nažalost, zbog vremena ne možemo više pratiti o samom bijenalu. Preporučujem, pogledajte, posebice za mlađu publiku zanimanje ovakav način predstavljanja samog bijenala. Ono što dolazi sad kao posljednji dio današnjeg predavanja je svakako predstavljanje radova i mali razgovor sa jednom mladom umjetnicom. Evo, Teja, zamolio bih te samo uključi kameru i mikrofon i naravno predstavi nam se i onda ćemo krenuti dalje sa pregledom samih radova. Evo ga, pozdrav svima. Me čujete? Evo, čuje se i vidiš. Super. Evo, pozdrav svima. Ja sam Teja Bošnjaković. U rujnu sam diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti na nastavničkom odsjeku u klasi profesora Matka Vekića. Evo, zahvaljujem ti. Ja ću otvoriti samu prezentaciju i tvojih radova, pa ćemo malo ih prokomentirati i onda ćemo naravno malo i o tvom studiju i životu poslije studija, znači pošto si neko tko ima svježe iskustvo završetka same akademije. Evo. Može. Evo, možeš li opisati rad, naravno otprilike ako dimenzije, stil i tematiku kojom si se htjela baviti u samim radovima i dio kojeg su ciklusa, naravno. Evo, za početak htjela bih naglasiti da se za sada isključivo bavim sa uljem na platnu. Formati variraju od recimo 1,5 m sa 1,20 m do 60 x 40 cm. Prva dva rada su iz serije radova koji pripadaju diplomskom radu i oni su ovih većih dimenzija. I htjela bih naglasiti zapravo da preferiram i slikam figuraciju uz poneke, primijetit ćete kasnije, geometrijske elemente i rekla bih da su moja glavna obilježja naracija, enigma, osobito krupni planovi zbog kojih evo ponekad čak se posvećujem više detaljima nego cjelini. I da, evo, glavni motivi su žene i kava, to ću obrazložiti kasnije i zašto. Možemo onda sa prvim radom, pa evo malo nam probaj objasniti sam rad i kom temom pokušaju se pronicatno baviti i otprilike onda ćemo i poći sa drugim radovima i čitavim ciklusom. Evo, slobodno kreni. Može. Ovo dijelo sam nazvala Rising iz razloga što prikazuje siluetu ženskoga tijela koji se uzdiže iz pepela, recimo evo kao sami Feniks. I u pozadini se nalazi biljka arabika. Zašto arabika? Pa evo baš zato jer je i kao sama žena nježnija biljka za razliku od druge kave robuste, jel? Evo ukratko to bi bilo to. Možemo na drugi rad. Ova slika se naziva Ledena kava. Pa evo, kao što je i sama serija radova nastala za vrijeme vrućih ljetnih dana, sam odlučila napraviti jedno malo osvježenje za razliku od ostalih radova.
Pa evo tu su i malo izrazitije boje, osobito ova žuta, to jest i oker. I prikazana je ledena kava u kojoj se nalazi jedna mlada žena sa gitarom koja asocira na ideal ženskoga tijela i možete primijetiti još jednu malu figuricu, odnosno siluetu ženskoga lika koji je izrađen od zrnaca kave. I u pozadini se nalaze biljke koje su evo iskreno čisto više kao nekakva vizija samoga rada, kao nekakvo osvježenje. Znači, ono što je zanimljivo i odmah se vidi, uzima se jedna vrlo light tematika, a jako svakidašnja, to je naravno ono što mi nazivamo u općem smislu, a ima i duboku i kulturološko značenje, a to je ritual kave. Kao narodi, posebice srednjoeuropski, čak i onaj element i mediteranskog i jugoistočnoeuropskog je vezano posebice u našem narodu uz taj sam ritual kave, tako da je ona u našem narodu i bitna praktički od jutra do mraka. Poslovi se stvaraju na kavi, ne možemo se većina i nas probuditi i poče dan bez pojma šalice kave. Što bi uzela kao osnovni motiv baš uzora te kave i samog procesa kroz zrna, što možemo vidjeti i isto i to uzimanje znači ženskog arhetipa kroz naravno obrisanje i vezivanje uz kavu. To povezuješ više sa svojim nekim ritualom ili pokušaš dati neki kulturološki dublji uvid u samu kulturu kave koja je kod nas dosta rasprostranjena. Pa znam da će ovo pomalo zvučati kao nekakav klišej, ali najviše me inspirira okolina. To jest ova najuža okolina, evo kao što i svi znaju na akademiji više su prisutnije djevojke, odnosno kolegice, i stoga uz sva ta druženja svakidašnja, uz pijuckanja kavice, tu sam evo odlučila, pa gle, to je to, evo ga diplomski rad, tu su moje kolegice, svaki dan se pije kavica i eto, to je to. Znači, dosta jedno intimističko okruženje u samoj tematici radova. Znači, onda i to isto je zanimljivo, znamo i svi iz povijesti umjetnosti, od 19. stoljeća postoji jedan čitav pokret gdje se umjetnici povlače u svoje krugove, to je naravno pokret vezano uz umjetnosti, poradi umjetnosti same, da malo široj publici na hrvatskom objasnimo. I u tom pogledu tada su umjetnici u ateljejima počeli slikati svoje kolege, same atelje, rituale vezane u sebe i u stvari kroz jedno intimno područje dotiču se jako duha vremena svog razdoblja. Iako ovo odiše naravno tom intimističkom prirodom, ono jest uistinu i pregled nečeg s čime se osobe svakako našeg društva mogu i poistovjetiti i razumiti u samoj toj tematici, a posebice osobe koje su unutar našeg tog šireg stvaralačkog umjetničkog kruga. Evo, možemo krenuti dalje s radovima? Može. Evo. Ovaj rad, dobro, u biti njega sam htjela malo kasnije spomenuti, ali nema veze. On je nastao sad baš među zadnjim mojim radovima, kao što i svi znate, nedavno je bio St. Patrick's Day, pa evo, morala sam pasti po taj utjecaj i malo, eto, sam se inspirirala tom zelenom pivicom u kojoj se nalaze, eto, ti moji ženski likovi, odnosno siluete, koji zapravo za mene osobno predstavljaju kao, ajmo reći, više nekakvu duhovnost, to jest ono što se događa kad malo dođe do većeg utjecaja samoga napitka. Pa evo tu je nekakva zaigranost tih likova, u pozadini se nalazi ta zelena priroda, odnosno zelene nijanse koje isto volim koristiti u svojim radovima i evo ga, ukratko. Evo, zanimljivo je, u povijesti umjetnosti sama tematika te ženske zaigranosti i onog što nazivamo pohotnosti i zanimanja samo sa sebe jako naglašena od razdoblja manirizma. Pa tako imamo onu školu Fontainebleau gdje je poznata upravo po tim ženskim likovima ili gdje se gledaju na ogledalca, dodiruju i na taj način se stvara ta igrivost ženskog tijela i ženske figure. Svakako vidljivo je u tvojim radovima da se proteže ta jedna nježna, suptilna igrivost, imate jednu odašak od
teških tema kroz uzimanje svakodnevnog oko sebe i naravno davanje jedne intimne simbolike unutar toga. Evo, možemo krenuti dalje. Pa evo, baš sam zapravo i htjela spomenuti, kao što si sam rekao, taj manirizam koji je dosta prisutan u mojim radovima i dapače dosta je utjecao na mene Archimboldom. Evo, možemo dalje. Ovaj rad sam nazvala Hani. Pa evo, taj rad je nastao zapravo brzo nakon samog diplomskog rada i umjesto kave sam odlučila ubaciti poslastice. A zašto poslastice? Iz razloga što uglavnom, pa nekada, ako ste možda čuli, primijetili, često nazivaju same žene takvim poslasticama, recimo evo kao med ili kolačić i slično. Evo, slažem se, možda bi dao jednu malu pošalicu. Ja obožavam Mađarice, misleći na kolače, a ljudi su govorili volio je Jelačić Mađarice. Sad ne znam, jel se radilo o kolačima? Čula sam. Pa u tom Hanijevskom dijelu jedan mali odmak i povratak u 19. stoljeće. Pa medena pitanje u pitanju, ali evo da, slično možemo Mađarice. dalje. Može. Ovaj rad sam nazvala Lava. Lava, pa evo, sami naziv dolazi od lava cake-a, koji zapravo aludira na žensku plodnost i zato sam tu odlučila i prikazati vino koje također aludira na plodnost od samoga grožđa. I naravno tu je i uvijek prisutan ženski lik. Ovaj rad je nastao također nakon što sam diplomirala iz razloga što, evo, moram priznati, mi je nedostajao dosta ambijent na kojem sam studirala, to jest je Bukovac koji je okružen ugodnom prirodom, šumom i onda sam to odlučila povezati sa tim ženskim likom i zrncima kave i uz to sam zapravo se inspirirala i helenizmom, što možete primijetiti na mokroj draperiji. Da, prvi prikazi korištenja draperije posebice uz ljudsko tijelo počinju u tom dijelu helenističke. Vidi se svakako da ta kombinacija tvog onog nastavničkog dijela, znači poznanja povijesti, umjetnosti, inspiracija historijskim stilovima, kao nadahnuće i naravno samog umjetničkog izričaja. Ono što je čisto ovako zanimljivo u ovom opusu koje si nam prikazala je da koristiš tu intimističku, gotovo onako light tematiku sa sladunjivim temama i u stvari prezentiraš nam jedan svoj vidokrug i šireg utjecaja i širih problema, ali dajući ono klasično kempovski, znači ono bezbrižno na prvi pogled, ali u stvari sa jednom dubljom tematikom i u stvari prevladavajućim detaljem naspram cijeline, što nam je pak jedna inverzija našeg pogleda u sadašnjost. Znači mi ovdje kroz te detalje i tu zanimljivost možemo vidjeti i ono što bi rekli intimistički pogled samog autora, što nam daje jako zanimljivu percepciju duha vremena u kojem sam autor živi i stvara. Evo, ako si možemo i sad malo dio sa onaj klasični gdje imamo razgovor, evo ja ću isključiti prezentaciju. Evo, Teja, malo bih te pitao za početak, sama si rekla da si diplomirala, znači, dosta nedavno u rujnu, znači imaš iza sebe i nekoliko mjeseci iskustva onog što se naziva samostalnim umjetničkim radom. Tijekom ovog razdoblja života, evo odmah otvoreno pitanje, jel živiš od rada iz struke, imaš obiteljsku pomoć ili pak tražiš zaposlenje u nekoj drugoj sferi da bi se mogla uzdržati u ovom sada razdoblju? Pa evo, trenutno tražim posao, uglavnom me roditelji financiraju, no evo, djelomično srećem se i sama financiram uz poneke narudžbe. I sada u tom pogledu obrazovanja, pošto si prošla ovaj dio kroz godinu dana posljednjih vezanih i uz koronavirus epidemiju, prije nego što dođemo samo na tu tematiku, kako bi rekla neku ocjenu samog prenošena znanja na akademiji? Smatraš li da je to dosta kvalitetno ili jesi li dobila i izvukla iz akademije sve što si htjela možda ili si ipak morala imati i dosta
samohotni unos u potrazi za elementima obrazovanja koji su ti bili potrebiti u tvom umjetničkom stvaralaštvu? Pa svakako bih to sve ukupno ocijenila sa 5, ali ipak moram oduzeti ocjenu manje iz razloga što je možda strukturirala bih drugačiju nastavu, jer zapravo mi na nastavničkom odsjeku smo bili ponekad dosta odsječeni od praktičnog dijela. Zbog obaveza na Filozofskom fakultetu, uz hrpu domaćih uradaka do hospitacija u školama i slično, i uvijek nam je taj praktični dio nekako bio u sjeni. Ali dapače, znanje je tu dolazilo sa svih strana i od profesora koji su uvijek bili pristupačni, uvijek su bili tu kad su nam zatrebali i atmosfera je bila najugodnija uvijek, tako da evo. Evo, iz jedne nastavničke perspektive pitanje, što smatraš da ti je bilo puno značajnije u slučaju prenošenja znanja, taj praktični dio sa slikarstvom na akademiji ili pak onaj više teorijski koji ste imali na Filozofskom fakultetu? Ne uzimam naravno iskustvo i prakse samih pedagoških predmeta, već ponajprije ovo kunsthistoričarsko znanje naspram ovog klasičnog slikarskog. Što smatraš da je, koja institucija ti je možda bolje predala taj određen dio znanja? Ovaj slikarski dio ili ovaj pak teoretski, kunsthistoričarski? Pa evo, iskreno, oko toga nemam nekih zamjerki. Jedino što bih rekla da je možda akademija fleksibilna u odnosu na Filozofski fakultet, koji je ipak tu stroži što se tiče zahtjeva oko tih domaćih uradaka i ostalih obaveza. Svakako znanost je malo egzaktnija uvijek, tako da i nema toliko pristupa, no vjerujem u osobe koje imaju iskustva jednog i drugog, možda i stvaraju neki jedan zanimljiv suodnos ili suživot. Dalje želim te pitati, pošto si zadnju godinu studija provela tijekom same koronavirus epidemije, jesi li bila unutar 5. godine ili si uzela apsolventsku tu godinu? Da, uzela sam tu apsolventsku jer sam morala naprosto, kao i većina mojih kolegica, evo jedino su uspjela 4 kolegice diplomirati u roku, mi ostali smo morali posustati jer je situacija bila takva da evo, nismo stizali. To je normalno, na akademiji većina ljudi naprosto mora apsolventsku uzeti jer u klasi se očekuju posebni radovi, dok diplomski je na sasvim druga tematika. I sad unutar te sfere posljednje godine, znači apsolventske, kakva je bila tvoja komunikacija sa mentorom, posebice jer su bila ograničena, pretpostavljam stvarala si diplomski rad u vlastitom okruženju, ne na akademiji, kakva je bila komunikacija sa mentorom, pregledom radova, pregleda tematike, je li to vršeno digitalno ili si donosila radove za pokazati i sam dio pisanja kako se bio vršio? Pa evo, uglavnom sam bila prepuštena samoj sebi. Rijetko kad bi se vidjela sa svojim mentorom, ali to uopće ne uzimam za zlo jer naprosto kad tad bi se to moralo dogoditi. Evo, morala bih otići s akademije i biti sama svoja. Evo, i u konačnici vezano upravo to pitanje, jer smatraš da to može predstavljati određenu smisao nešto otežano stanje tvojim kolegama ili budućim generacijama koje prolaze upravo diplomski tijekom ovog koronavirus razdoblja, jer smatraš da je dobro da se više manje pusti slobodniji pristup apsolventima ili je ipak bolje da mentor bude prisutniji i uživo unutar te posljednje godine stvaralaštva pod mentorstvom, naravno? Mislim da to ovisi o pojedincu, naravno, ali dapače smatram da bi možda bilo ipak bolje da i sami studenti budu malo više prepušteni sebi kako bi se i sami pronašli u svojim radovima i tako i u samim sebima. Evo, zahvaljujem ti. Evo, zadnji niz pitanja koje bi čisto postavio iz prostora ovog intervjua. Smatraš li
isto malo je drugačiji tvoj smjer, pošto si ipak nastavnica. Smatraš li da ćeš li graditi svoju karijeru u smjeru nastavništva, znači iz likovne kulture, ili pak bi htjela ga graditi u smislu samostalnog umjetničkog djelovanja, ili pak kombinacijom jednog i drugog? Pa idealno bi zapravo bila kombinacija jednog i drugog. Kao više nekakva realna mogućnost je u nastavi, to jest tu preferiramo osnovnu školu za početak, pa evo tu se vidim za sada na nastavi likovne kulture, ali naravno san svakog umjetnika od nas je biti samostalni umjetnik, ali dapače, zašto ne i u školi. Evo i čisto ovako jedno u tom pogledu pregleda posla, da osobe koje prate ovaj razgovor steknu uvid u što ih čeka ako su iz smjera nastavničkog ili pak slikarstva pa polažu sad pedagoške ispite. Koliko ti je trenutno otežano naći posao, jer ima natječaja za nastavnicu? Ti živiš ponajprije u Zagrebu, koliko shvaćam, tači u metropoli, prijestolnom gradu. Koliko bi ocijenila za sad težinu pronalaska posla i vidiš li to rješenje uskoro ili smatraš da zbog ove krize će ipak biti malo otežano? Pa rekla bih možda 3. Onako, nekako umjereno je. Doduše, većina tih natječaja nisu baš realni iz razloga što uglavnom to bude rezervirano na kraju krajeva za nekoga drugoga, ali evo ga, uvijek dobro dođe i neki razgovor kao iskustvo. To svakako, treba čovjek biti uporan, vjerujem. Tako je, da će se nastaviti, jer ipak i možda je problem naša zemlja i izgleda iz pogleda nastavništva, iako kažem, imam malo iskustva zamjene u osnovnoj školi, pa ne mogu reći da sam prestručan, ne mogu reći da i nemam uvid u to, no ono naspram kolega koji se bave tim poslom van granica Hrvatske, mi uistinu imamo jako malen broj sati likovne kulture i to ostavlja i jako težak pečat na mnoge mlađe generacije. Likovna kultura nije samo bezdašno citiranje i navođenje dijela povijesti umjetnosti i risanje opcrta lišća u rujnu, već služi razvitku takozvane likovnog intelekta koji itekako može služiti posebice u ovo digitalno doba i kada si spominjemo taj IT u razvitku i programskog značaja, grafičke umjetnosti, dizajna itekako. Evo, želim ti se zahvaliti na ovom razgovoru, na predstavljanju tvojih radova, jako su zanimljivi, također ovom prilikom kao i svima koje sam izabrao nudim isto priliku izlaganja radova u našem interdisciplinarnom znanstvenom časopisu i ukoliko se poboljša situacija, naravno i samo izložbi koje će udruga organizirati. Želim ti svakako želju da se što prije zaposliš u željenoj naravno školi, jer i to je isto bitno, nije svejedno gdje čovjek mora ići, putovati daleko ili biti blizu. Znači u željenoj školi i naravno da nastaviš se baviti i umjetničkim radom, da ti isto jedno i upotpunjuje drugo i da naravno sudjeluješ u stvaranju jako puno kreativnih osoba, što je jako važno za naše društvo i razvitak našeg društva, jer možda i kreativnost kao jedan dio nasljeđenog inteligencije likovne ili pak genija stvaralaštva jest bitno i u drugim sferama, a ne samo ovoj umjetničkoj o kojoj govorimo ovih dana. Evo, ovom prilikom ako ima netko pitanje, samo zamolio bih kraće zbog vremenskog ograničenja, možete sad postaviti i slobodno bilo kakvu vrstu pitanja ili ako imate koji slučaj za mene. Evo, vjerujem da smo i u ovom slučaju dosta toga prošli i ostavili ljude bez dodatnih pitanja. Stoga evo, zahvaljujem se svima što ste sudjelovali na današnjem predavanju. Sljedeće predavanje biti će sutra također u 17 sati. Pozdravljam vas. Evo, sve želim vam ugodan ostatak dana i vidimo se sutra u 17 sati kada ćemo na kraju imati jednu zanimljivost, a to je manji okrugli stol gdje će nas evo 2, 3, 4 kolega i studenata i koji smo završili ili koji smo nedavno završili kao slučaj, te malo porazgovarati o trenutnim problemima umjetnosti kao i kratkih
pop quiz nalik pitanja koje ste mogli vidjeti u predavanjima o kiparima mlađe generacije. Evo, zahvaljujem se svima na pozornost, želim vam ugodan ostatak dana i vidimo se sutra da se u većem broju. Doviđenja. Bog.